अहानबदा कंगलीपाकी मैरा न्यूज़ फोंग मरुइब पाव खरा अब्दुल्ला मिसी के असुम वयल फंगलु हाइबा दबिदा खुथोनखरे जेसीना मणिपुर पुंब जनरल स्ट्राइक लौथोखरे हौखिबा मे तरागा तरुक्ता कैबुंग सनासीबी लैरक्तगी तवासुम अपोक्प एमडी अब्दुल हकीमना लिलोंग नुंगैद लैबा मसीगी युमदा ममानबसिंग लोइनना सत्खिबदगी फजिल हौरगा असिबा हक्सांग ओइना फंखिबा यरीपोक संगमदबी मखा लेकाइदगी कोरिमयुम अब्दुल्ला अपोक्प अब्दुल बारिक मिहात के असुंबा वयल फंगलु जेनबसिंग अहक्प सैराक पियु वाइना ngasi लिलोंग पुलिस मियामना थोमजिनखिबदा पुलिसना थिंखिबगा लोइनना टियर गैस कापतुना मियाम तनखाइखिबगा लोइनना नकल अनिगी मरक्ता खुथोंगनरकपदगी पुलिस याउना मियोय खरा असु अपनंखरे मियारसिगी मतंगना सेमखिबा जेसिना लाखनिबा मे कुनगा तरेत की अयुक पुंग मंगादगी मे कुनगा मपनगी अयुक पुंग मंगा फावबा मणिपुर पुंब जनरल स्ट्राइक चथरगन हेना लौथोखरे जेसी अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ केएम अब्दुल्ला नसिंदुना ngasi लिलोंग पुलिस तमना मियामना लाखपदा यरीपोक आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल मनाक्ता पुलिसना थत्तुना थमखि मिनिट कुल्लो मफमदुदा उंखतनरबा तुंगदा मसिंग यामलबा मियामदुना पुलिस के अतिंगबदु नमखायरगा सखि तुंगदा यरीपोक कैथेलदसु पुलिसना थिंगनबो होनरबसु मियामदुना नमखायदुना सखि प्रोटेस्टर्सिंग अदुना वाइथौ योरकपदा मणिपुर पुलिस की मैकेदिगी टियर गैस सेल क्या काफी लोइनना इरांग अदु लक्सिनखि इरांग अदु लक्सिलबा तुंगदा जेसी की को कन्वीनर एमके रेहन्ना पॉमिशन फोंदोखिबदा जेसीना असुंब वयल फंगनबा संगसिनबा खोंजंगदा मणिपुर पुलिसना चथरकिबा थवोंगसी पेंडे मिसी की असुंब वयल फंगनबा मखाताना खोंजंग ओइना लाखनिबा मे कुनगा तरेक अयुपुंग मंगादगी मे कुनगा मपनगी अयुपुंग मंगा फावबा मणिपुर पुंबदा जनरल स्ट्राइक तौरगन हाइनसे फोंदोखि पनबा याबदि मियार असिगी मरी लैनना मणिपुर पुलिसना मियोय तरुक फादुना पुलिस कस्टडीदा रिमा लौथदुना लैरिबनि हाइनसु पाउसना फोंदोरक्ली अतोपा पावमदना फेसबुक तो वकाई nganglुबा माक्ति पुलिसना फाबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना सुचामपुर इरांग हौरकपदगी पुलिस पर्सनल तरेत नुंगना पानबदगी सोगले बस कया अकायतोय थोखरे कम्युनल ओइबा इरांग थोगनबा याबा काहेनबा वहिवतासिंग इरगा सोशल मीडिया रा थगलुबगा मरी लैनना मणिपुर पुलिस की टीम अमना न्यू दिल्ली की किशनगढ़ सेकेंड फ्लोर हाउस नंबर 429 दगी ngarang फारबा सुचामपुर डिस्ट्रिक्ट की मलमोन वेस्ट की मार्क थंगमांग हौकिप से कुंथ्रागा तरेत अपोक्पा एम लुखौसे हौकिप कंडीशन अमत यावदुना थादोकदबने हाइना दाबी तौदुना मियाम गी ओइबा रैली अमा चनबा होनबदा पुलिसना थिंगबदगी पुलिस अमसु मियाम गी मरक यामना चावना मुकनबा थोखरे ngasi ayuk pung 12:40 rom taba matamna सुचामपुर की तुइबोंग कम्युनिटी हॉल मियाम पुलगा रैली अमा चनबा सेमसाखि रैली अदु चनबगा मरी लैनबा डीसी की परमिट यावखिदि माफमदुदा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुचामपुर यावना संगसिनदुना रैली चतनबा खनखि मतमदुदा रैली चतकदबगी सेम सादुना लैरिबा मियामना खंगहौदुना पुलिस तमना लेप लैतना नुंग थजिनदुना लंदासिलखि मदुदा सुचामपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल एसपी ओसी इंगोसा यावना पुलिस पर्सनल तरुक नुंगना पांदुना सोखि हाइरि मियाम की इरांग अदु लाक्षिननबा होनबदा मॉफ बॉम्ब अमर टियर गैस न सिंगु कापतुना तनखाइनबा होनखि अदुबा पुलिस की मैकै तमना मियाम थोमजिनना नुंग लेपतन लंगसिलखि मसिदा नतना लंबीदा लाक्पा गाड़ी सिंग नुंग न थोमबगी थबक चथबदा बस मरी अकायतोय थोकले हौजिकसु मसिंग यामलबा मियाम सुचामपुर की तुइबोंग लंबी डीसी ऑफिस ममांग सिंग मफम सिंग थिंगजिनबगी थबक चथरि हारि सुचामपुर पुलिस की मैकैदिगी मणिपुर की डीजीपी दा एहेनो पुलिस फोर्स थाजिनबिरकनबा खनखरे इरांग असिग मरी लैनना डीआईजी अमा सुचामपुर तमना संगसिनना होनबदा संगमंगमदबदगी हनखरेसु हाइरि सुचामपुर पुलिस तगी फंगमा पावगी मतुंग इनदी मयाई काब यू थकपना क्या यावना मखाताना पुलिस स्टेशन ममांगना थुमजिनबगी थबक सथखि लोइनना माग थांगमांग हौकी पुलिस ता फाबा यानिंगे कंडीशन अमत यावदना थदोकदबनी हाइब खोलाव क्यासु लावखि हाइरि नुंगना पानबदगी एडिशनल एसपी की पुक अमदी नंगल की सरुकता सोखि अदुगा इंस्पेक्टर इंगोसाना ओइ थंगबा खुदांगी सरुकता सोखि अतै पुलिस पर्सनल मरीसु हक्सांगी मांग थंगबा सरुकता नुंगना पानबदगी असो अपन नंखि हाइरि पनबा याबदी मार्क की हौकिफना मार्क मसागी फेसबुक मणिपुर लेंगना लोगी वांगबदा कौब्रु अमदी थांजिंग सिंग मणिपुर की सिंगी लम सिंग सिदा मफम अदु खुंदादुना लैरिबा खुंजा सिंगी अयाबा यावदना लम खोपसिनना बोनरे लोइनना मणिपुर की सिंगी एरिया सिंगदा MLRN LR Act 1960 अमस मणिपुर की मजर सतनदे हैब वाफम सिंग फोंदोलुबने मसिगिदमक सुचामपुर पुलिसना फेब्रुआरी 2021 लौखटपा केस अमगा लोइनना पुलिस स्टेशन असिदा लाकनबा सुमोन पीबदा लाकिदबने माक्तिबु पुलिसना सुमोन थादुना कौवी हाइदुना माकपु सगटपा ngarang mioi singna police station thomjinduna irang sagalakpadagi police na tear gas kaptun irang laksinna bu hona kiba laikhrabani hainasu pausi isna palakli
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯤ ꯊꯣꯝꯂꯝꯂꯒ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯆꯠ 22ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯝꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯖꯦꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯤꯅꯔ ꯐꯤꯖꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯁꯤꯡꯍꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯄꯤ ꯁꯥꯝꯁꯟ ꯁꯤꯡꯍꯥ ꯆꯍꯤ 23 ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯤ ꯂꯥꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯇꯦꯂꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎ ꯆꯍꯤ 22ꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯄꯣꯁꯪꯕꯝ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗ ꯊꯣꯝꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯤ ꯁꯥꯝꯁꯟ ꯁꯤꯡꯍꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯃꯤꯗꯤꯁꯇꯤꯗ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯤꯕ ꯇꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯤꯡꯍꯥꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯑꯦꯁ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ PHꯀꯤ OC ꯈꯣꯒꯦꯟ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯤ ꯁꯥꯝꯁꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯗꯥꯟ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ FCꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯇꯤꯗ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟ 2ꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯁꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯅꯅꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯃꯨ JAC ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯅꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ JACꯗ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯐꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯔꯛꯂꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯥꯗ ꯊꯛꯇꯨꯅ ꯂꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯅꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ SI ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯁꯨ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ JACꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ JACꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ L ꯃꯦꯃꯟ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯛ ꯄꯧꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ 0 ꯃꯥꯏꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟꯗꯒꯤ ꯅꯅꯥꯎ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯨꯔꯒ ꯍꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯅꯅꯥꯎ ꯃꯇꯣꯝꯅ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯀꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯅꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯎ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯅꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ SI ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯁꯨ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯅꯥꯎꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯅꯥꯎ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯐꯨꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯐꯨꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯨꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯃꯤꯠꯅ ꯎꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯨ ꯆꯥꯔꯒ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯣꯁꯠꯃꯣꯔꯇꯦꯝꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯡ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯈꯤꯞꯒꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯥꯌꯔ ꯁꯦꯂꯔ ꯃꯤꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯁ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯏꯪ 2025 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯔ ꯀꯦꯄꯤꯇꯥ ꯏꯟꯀꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣꯛ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯍꯧꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯆꯥꯗ 60ꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯐꯥꯔꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯇꯥꯃꯥꯔꯍꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯄꯨꯅꯧꯔꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯔꯥꯝꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯔꯣꯔꯤ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯂꯣꯛ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯕꯝꯕꯝ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗ
Sitamarhi Police Line gi SI Rajesh Kumar na lusingba Bihar Police ki team na Manipur gi Kaksing district gi far hari phagalaba miyoy si kumja English ngani ga taraga mapana ma ki loina bi Anu Kumari bu Hourakpada sena pani hari miyoy si Sitamarhi Police amadi Kaksing Police ki marakta cooperation pine duna phagat pangam khibani Manipur Police ki makeri ki Kaksing district gi SP LO Augustine Khongsai yaona Waikhonggi OC CI Sanjoi Khangan amadi Waikhong PS ki SI Jiban marui ba thodang lokhi hari phagalaba miyoy du makhata ba ain gi thabak lokhana ba Bihar da pukragani hanisu paus na makhata na su phongdorakli ngasi numida waram phongkiba pauchi singi maroiba paukra manaba se phongna phongkiba maroiba pauhana memra thamjage yamlaba drugs sing phagat pangamkhre international market sarokna lupa crore mariga lakh Yankai Gamariga listing Humpurum Gogeta brown sugar ni singnava sapon cap samaga marfu taruk apun ba arumbagi sangna listing and Yasani Humdra Humdoi gram Ogeta ba Polam sing how kiba mekun Gamarigi numidang waram puk mangarum tab matamda combined team ga apun wakutpu mana sapi karundigi pakat cre Sandilgi ASP Pande Hammonds IPS Amadi TS Krishna Tomishinga MPS ASP Railway IC Special Command Units Khabai Shoigi Miyang Makhada Special Command Unit Nifugumdo AR Amadi Sapikarong PS ki SI Bungsan Koko Anal Amadi L Bebekanda Singa OC Special Command Unit ki Lising Makhada Akanaba Pawa Mapangbadagi Numidang Wairam Indo Myanmar border the illegals infiltration Thingnaba patrolling Sataki patrolling party digi Shaktiman Tata Amada drug puthok pusin tawre have sapsab thazane oiba pawm phangwadagi backup party sing chu mikup na hum singna lehenduna gari edugi khunguli rakhi sakpi karong da leiriba special commando amadi police personnel singna IMB dagi alternative lambi da lakliba gari edu phapngamki makhatana gari edu da yorokliba miwi singa du verification tawbada saitin thang hokip sai kunni thoi apakpa lekhidraba thongkhongam hokip molsam village sandel Ngamilun Sguite say kungamanga apokpa Tonmi Thang Nguite Yangobong Village Technopole District Samilun Sguite say kungamari apokpa Themsai Guite Yangobong Village Technopole District Daukho say Mate say kuntragamanga apokpa Holkho Thang Mate Sampol Village Sandel District ni Hyperkangamki Makoibu Makata na Misam Praza Sangi Mamang body search taunaba Honabada Eyewitness thulaktabadagi police personnel sing eyewitness ohenduna search toki loinana gari edu check tawruba matamda lotuna yoramba brown sugar ni singnaba sapon cap samaga marfu taruk famngamki amadi sel oina sama satpi note samriga nifu taruk sawa satpi note tara satpi note ani puna lupa lising nifu mapan nga satruga kun famngamki makoigi masa masada loinana mobile handset mangaga loinana Shaktiman gari edusu numidang wairam pung taruk lom tapa matamda formal arrest memo piduna makoibu fazinki pharba miyoy sing madi polam sing adu makatana lo darkar oiba thabak thorom sing lokhanabagi damak sakpi karong CS ta sinakre hainisu paus na makatana phongdorakli atopa pawmana combined force na nongmai maru bom mayam fagat pangamkre mi hatnaba khulai mayam ama Bisnupur police ki CDO yawba combined team ama fagat pangamkre police gi phangma paw ama gi matungina sapsaba thajania oiba paw ama phangmadagi kamung maning lekai da khulai paiba mi road khara lotun laire haibaga mari leinana Bisnupur CDO aduga taraga taruk AR gi kangbu ama gi apun batim ama ASP Bisnupur and Hirojit IPS ki miyang makhada kamung maning lekai yaona nungsup thangba singkhong phawbai Yumkai sa numit ki ayu angan bada sangsinuna thi humbagi thabak sataki hari kamong maning lekai leimakong turel gi da manakta lan sijinaga da khusu khulai sing lotuna thamlamba thena khibani phagalaba khuju khulai sing adudi MA1 S rifle ama magazine ahum 5.56 mm gi kapthoktriba maru yangkai ga mari point kuntragnithoi local made pistol ama masigi magazine ama point kuntragnithoi gi kapthoktriba maru mari Kenwood handhead set mari Chinese hand grenade ama sini khusukulai singa si tambaki lalhauban lolambu igani haina police na thazari hai mari lena bami phabi pauti leite haina su paus na phongdorakli atopa pawmana Bihar gi mi hat gi case yenaba miyama Kaksing district police ama di Bihar police ke apun ba khutbu amana phagat pangamkhre Bihar gi masama ki nupi hat gi case yenaba miyama SI Rajesh Kumar police land Sitamarhi Bihar Police ki lusing team amana Kaksing district ki manung sana lairiba Waikhong dagi fagat pangamkhre
haina Sri Re Batas IPS ESP Kaksing District na thadorok pa sirol amana phongdorakli pharba miyoy du pawmi singi mamang na puthukladuna Sri Re Batas IPS na phongdokhibada phariba miyoy si Alok Kumar Singha Elias Bambam Singha apokpa Laliteshwar Singha kawi maki leiphamna Rampuri Parori Police Station Purana District Satamari Bihar dagini maakna hokiba English singani ga taraga mapan gi Mars thada maki masamaki nupi harpi gi mihata Sienaduna Lady Bamishani Maki FIR number na 5019 US 302 IPC Purana Police Station Sitamarhi Bihani Mana Patana High Court gi bail phanglaba matung digi misial oina selaktuna luotuna lairamani akaknaba pawma phangmadigi Sitamarhi Police amadi Kaksing Police na mating pinaduna miwesi khunguli duna phagat pangamkhibani Maki khunguli bida asoba thaudang laukiba Augustine Khongsai Additional SP Law Kaksing CA Sanjoy Khanganba OC Waikhong PS amadi SI Jivan Singha Waikhong PS pu ASP Kaksing amadi Bihar Police ki maikei digi thakat pasu phongdorakli Atopa pawmadana Mangkang Village pu Haulen Phai Village haina onthokpa amadi sakhangnabi yairo Laban Mayon Anganba 1900 ki matamdagi hauna Moyon amadi Analna Khundaduna laklaba Mangkang Village bu Haulen Phai haina onthoknaba amadi lengakna sakhangnaba honaribibasi yabang amloi haina ngasi Kapam Village Komla Thabi da pangthokki bu wakat mi phamamada village asida saidang duna leiriba Mangkang Village ki sip and Laban Moyona phongdokre ngasi pangthokki ba Yaningdaba phongdokpi wakat mi phamaduga mari lainana mangna makha taraduna phongdokhibada hauji Haulen Phai haidiba maphamasi makoina hana Mangkang haituna khundaramba maphamamani masigi sapsaba se sangmani document khudimak makoida leiri 1992 gi kanglukki Erang da makoi selaktuna hauji makoi Komla Thabi village ki Moyon Singna Sangza Pampiduna makoi saidang duna laidibani mamang thaktasu Mangkang Village bu hanjin lainga asina maming ona bu hona duna Smart City Police Station amadi International Cancer Hospital bu Haulen Phai haiduna maming thonjinba honarakhi masi makoina sugya yabang amloi mangna makha taraduna lainga asina paikhalakpa sakha thorangdi praja singna loina pami athing busu thamde adubu khul maming onana bu honarakpa siri yaningde Mangkang Village asi matau karamna Haulen Phai haina maming olibano masi onbade kari karam si sang laiduna olibano haina hangladuna maming onana bo honari basida lainga na miyeng sangbiduna asuma thidokbiduna sienaram liba miyoi singloge sarak pibiyo amadi saidang liba makoigi mapung phaba lepham hanagi khulasida sinbiyo haina lainga asigi lusingba minister gi pungning singsilakli Makasa tharakoina pauning call phongwa pauksi kharana film forum gi nauna thaupugadaba sing khankre lamdamasigi art and culture bo awang thakta pukhanaba honabada asabu thodang loriba film forum manipur gi kumja english singani ga kungani thudi gi kunga manga phawba gi thaupugadaba sing chairman yaona office bearer sing khanabe gi mikal ngasi lampel supermarket ta leiba forum asigi office ta pangdokre mikal adu ayuk pung 10 dagi hauduna bot thadana bauki nauna khalaba sing adudi Chairman da Laimayum Surjakanta Secretary da Oinam Gautam Treasurer da OC Mairaba Vice Chairman oina Ningthauja Joyvidya amasum Waikhom Gozen Mitei Joint Secretary oina Prem Emo Yumnam CIS Inaubi Publicity and Information da Santiras Khalehaina Returning Officer NG Ganashyamna Press Thadorok Pasirolamana Sumakhatana Phongdorokli Atopa Pawamadana Numit Marini Supna Pangthokadaba Siri Lili Festival Governor na Haudokre COVID-19 gi laisana maram oiduna sahi ani pangthokludraba matung ngasidigi hauduna numit Marini Supna Pangthokadaba Siri Lili Festival Manipur gi Governor Laganesa na haunubi matung ina haudokre Siri Festival asi Department of Tourism na sinduna pangthokliba festival asi ngasidigi hauraga tha sigi kungani pan phawba urkul district ki manungsanba Siri Village Ground Manipur gi Governor Laganesa na haudokre Haudokhi Haudokpagi thoramda Manipur gi Chief Minister and Beren amadi Council of Ministers sing loinana MLA sing su saruyaki sahi ani COVID pandemic na maram oiraga Siri Festival leb luraba matung pandemic ki phibam phagalakpadigi Tourism Department sinduna festival asi hena phajaba mongda sindana ba semsaki festival manung asida lamdam asida lairiba furup singi makoi goeba cultural items sing utkani Manipur da lairiba rock bell amadi malem gi thakta Pam naraba rock bell singi concert amadi by competition su utkadori festival asidi hena nungaiba mathel ama oina
tangkhurui amadi urkhul phangba sandang variety shows utkadori festival asida saruk yagadaba tongan mafamdagi miyoi kya lakhiana su pausna phongdorakli Lushilakpo na ngasi state si gori COVID-19 update mayam na thamjaram ge ngasi gori positivity rate si 0.0% habidi ngasi state asida miyo amata COVID-19 na positive oikibagi report laiti loina na miyo amata COVID-19 na positive oiduna laikhitabagi su claim lakte aduga apun waina ngasi COVID test takiba miyo masing na samaga kunga nipan hene su status update on COVID-19 na su report tawri aduga hujiko na di mayam pauk sumatang sa lusinjarage amasum pathok sa gibra suwagiba lankiba kaya yaros mayam nangakpigani amasum matam ge pamaroi bi pauk sing sumyam da lepa daitana update pijar khigi hain channel sigi makeri gi mayam famla thamjari and thank you